wa Meru TV, good evening. Kedeka sana nkethi chaworo na bitikire nkuwate we nikiri mubango yo TUKURIE biashara ira yomba kwithira yo kuira tukuchonde cia Alhamisi kumathaile na nusu chaworo mwaka tha chitha toto akaranthi na biashara akuma biashara mwanya tukarire matutege biashara cio batwira imathitari ya ikubethirite bekulukira kumebe kwambire biashara na nimbi bathomete biashara ene birabo biga kwira mutungira kwenda kwambiriria biashara kiri mubango yo TUKURIE biashara twarere biashara aningi no twendiro kwambire biashara wambaire kendo bokwithiro kiwatira gantu kinya bakatwira ni atho bakwithira bakibwithia akenda gutira biashara cio icio bonera gantu ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA nita na mbere no tuthia tere uri tutirimanite na PURRIE kuma kwa PURRIE a beauty and nails studio aratukomba kwithira tukiarire matujengie uchuki karibu sana. Nibaga sana mutegeri wa Meru TV karibu ringi mubangoni ya TUKURIE biashara uri tuwataririte na PURRIE kuma kiri PURRIE salon beauty and nails studio na rwari nkwirire tuthomo matujengie uchuki na bitikire mwe kanyo bekwithira gitukethia tubumenyeke ndakinya tukiambirie kwaraniria atwaraniria tukimumenya though I know baba igito muonete mitandao na yokinyani lakini kabla tufike pale eka tukethi na kurukito bekwithira tukiaranire karibu sana PURRIE. Thank you. Kede mutegeri wa Meru TV mwire ritori yaku na ingwire kuruta. Okay, mugeni bwinde marita za kwambita wa PURRIE Tinguta kana mtandao ne bambizita PURRIE Junior ni mwene wa PURRIE Beauty and Nails Studio na karibuni sana. Karibu sana PURRIE. Thank you so much not for ya mupango ni yote TUKURIE biashara atwe tiyari mbakudro gitweleza mantujege biashara ya uchuki na kinya biashara mimbi ya wende wajuru no tunyamba ile timpona nukwende kinya njuri na itobingi bia urembo now akwena mtu akauria akwenda kumenya PURRIE nkuruki apart from PURRIE Tinguta kwena PURRIE achariri na PURRIE arina na PURRIE nimbienda kwa indi ya thoma. Okay, oni mbumete saini chanari chariri nari ndereri nari ndomrete nari ya oni renda thoma ndenda indendete manto za uchuki mono itare nyende skuru kore ondikana ito achuka nyaki na ndi au ni onda mbere ka passion ga kwa kuchuka nyaki ere wekaira nto nok kenda bagwa na ndi ndendete uchuka from that time na ndenda when I grow up ndendete kwendronde mtu wa salon. Growing up and we dete manto yo chuki at some point utira akinya mimbi wibuo change aka cost kana wibuo kenda gintu kingi ari benyantu bayikura kubawa mtu akura akenda kwa mwalimu wakura kuro kwenda kwa ndaitari okura nukwenda kwa mu biashara tuko tigeta ngama matuko ya myaka yekinya ukethira no chinchiri enao andenda twambiriria kiroto gyaku ya kurura salon yeku ya PURRIE salon ina kiambiriria oni kiroto gyako kiambiririe ndirandaitre ndathomere mbere ndikuthire kuthoma ndenda one day I want a big spa. Wow. Though I have that big dream takinya bado ndinde yatamana kuthwa ndina spa nene nyata ungekuruka ndo ndathega saluni nene uratidongi ora clients bakuthithwa bwega ndatamana tu one day betrendena saluni kwa na mbekudwa passion ekwa na talent kwa mbekudwa ngemi jambere we mwana no achuka mpempe wachuka nyanki lakini growing up no trimari mu mtu na chenchire lakini we trimo pano no kabwite na mbere no guchirwa imantu je yo chuki ne oni kintu ndendete na ndengi dugania ndengi change course eu ndendete ndamendete mono na nye back then ndachukana na ndatuka my cousins na ndajitraina na bona ndigi nto carry deep in me ndaiwa that nto kino mbombe o change though ndidete impande ki biashara ne nyinge but my aim was one day ngethro angetuka na ngethro ndina salon ene hata waitimire kwithira biashara ne kukinya nyuma ya we kwithira wandiki kingui mwanya oni nyenkiruguraza itari plan izoro karandi ukauga sasa now I want to open my new nini salon kwenda kurugura biashara kwa na ndina nde you plan it ontaria plan menya ni to aditana business you plan bele you plan ontaria plan ile tu ni kimiujiza na ndina alenda andiki saluni mo aja town so challenges problem tamberia kukosana na boss on top wa social media and draw atikwa na manto za online na business and no na nde aja
impele stress timpambire kwa ndina stress kinya point na ndinda juria how will it work ndina stress like yes ndina customers but ndina peace of mind ala ngogene ndina flow a client lakini peace of mind hotel like ukirana ndio achude na ndini na betete like naenda wapi ndio dikana ama mama ndikana ndina kanaza ngontegemea ngokira tungeta lakini tangu eta nonto kwenda kwedwa ndi area data tunonto kwenda ku hand something na nize inde life lazima tore toto lazima kule skuru adivie aina datika nangu ngeta na in my mind ntenda ko ande kwa praises nyingi na ugetenga karamwe gain experience gain ideas alafu after hapo ndio restarune kwa na inde kuona to kure mwana mdozi it came to a point that ndaigwa this is the head ndaigwa ndio media kaire na ndi ndona ndio media no ndio impambire kwa stress mono ndiko ni anto de stress lakini ndipina tikumia tukwe mwendo okira ndauga nyekana kanye ndo akatariza nkizangu genezere atokare nyomba tokare tubaire totera tubaire hivyo ndivyo nilienda hiyo job ndadhidhia mobile 1 week that's 1 week nda post online ndadhidhia mobile ndambere otukane the same week undatigera nguge client bandinga iradimo ndite that's all week ndali very busy nyomba then tukwa ikinya ntina customer ndambere otukanira nyomba ekemana de kyanga choka ngachukanira nyomba nande kinya after 1 week nande utina client bari touch kabadidiria na utina nini utumbo balambira nyumba bari touch so ndeta ke my friend edana saluni na mpandikite mbere mbumo mbetake uonge aja think twice ndamwera wampa space tambire client muri touch twagana ambira ugo purity ugo mandoza mobile otiumba ambira ugo tiumba na una ndene twadoganirie ndeza ndaruguraza wow nao eki challenge ya komba kwithira gutewethikanirie kana gutikwelianwa na ura wa kwandikite na wa mwaku kwit utira kinyere wona ya kana ndio kwit na kiroto gyaku gikathira arimaji ndonere aza ndio kwit nkadhidya mobile tenda link quit mbeta in another profession na inda izo onda umaza ante ande kwa kairi oni ndagurawa I was there despite the challenges ndagurawa like uraomba kwezo kagura mtu na salon wa muria beta fulani aje kudhidiria spa onda tawana spa nene lakini ndaregerete au nonto ndaize ndaumaza ngeta gwakwa na ndikuma onda ize kiroto gyakwa gitekwira au ndeteta kudhidia mobile lakini ndari oni niende hau ndachibangite haya ndo everything nyomba ndagurite everything nore ndari capital kenda yete na ndagurite the intomin dia salon ma blow dryer ma UV name that kirao omba kweza na ndira yuka itake nguge ndare abyo kandi ndare abyo nyomba uni capital akenda yete utunankirana ndeka safari karega kwambirira Purrie salon ukumara ngwire narawandeki ukuruta ngwe mobile kiumya kimwe ukuona utiumba utima na muchore owikire inyagura umate mobile utiumba ina ukiroto gya kwambirira Purrie salon gikuyigira twike karugendo kawe so after that week ya ewe mobile kudirania neo manda mwambela next week on a Monday ndenda wize nguke wacho nyomba tadiro nkata unindo na nyomba nyine na nene the same amount na ndo kinyaza kanyomba kaindo ne kanyira lakini nkoro kweregerea ndamira hapa aniongeza ambira nikiuta kwenda kujukia the other one bigger than ya ndamira first location location yaza itekuraza na narenda itangu so assess the client bako bampa sesa haraka ndamira uniaza ngasi fix nkanganira na ndiro twezere twaria na ndini onda mbere ya biashara ibaka yoko yoto kwariria mwaka wa last year April 2025 April last year April 2025 nende biashara ikwira mwaka yumo na meri challenges zira wethire tuwe kulukira as nende ya employee no twendera ko andiki kware ya wathai nende guciandikite kukwiria na mimbu na Kenya bangi para wandikite challenges eche ku thungutha kuma kiri kwandikwa ki kwandikana
Okay, challenges stereo. Ukona profession yetu ihan okay ndi nari mpandikita ndi nari turari bana ndani kitebana mona tibana to. But the good thing arivarando ne batampa stress ibo baratwambiria bo ibo twina bo monkadai challenges ni o ni daira nona aribaba ko we pare adru commission na bonde ne musti ndimite kwa dia my engagement baba vende kwa and no kona to hinje mo. So kederia gotina for a client kederia sometimes no kona like una limkwede wanoturira unda ndikira antina customer ndigawa kuigawa gwe ukaiwa kavo ko kidogo nande no kona ro tibi wanite nani no idiri ntukuyo batena client na ugombuga ne client bakwandi bugire yona ruwa ande ukona re mwenye challenge kabindi re mwenye utonye mko kabati kidogo yeah. Na lenge biashara ndara nyekura kukiri kwa kila kabindo tonye muko ubare tu band ndero ukwarite kuria na commission ni ate commission salon mtariagwa commission ozo weza utuka client gakuria commission kudeza commission sia salon sia chiro utuka na others ni tama broad dry nails big nane ariagwa na commission amone kila commission yewe ndiro watu wa aribangweka na mtu kuritanira ngwengu iki salon yekuni biwa ailakia azi Dairo twa wecho amuritingwe na mtu kwandika kuritira ngwe nimbi waila kekiriwe onda tega professionalism azin mwaruzo otherwise tinya mware yake no randi nari baba ndo nene yari at least edrwe ena skills daira ka handle client unipenda kona client azidwana nirona karasmat imvore woniki mbenza na inchuka mi na vendete kona like no wana a new style ngata ugona notamana ka style flani ko trade ochukwa ona ngatamana anchuka client mbona dhongina ko nande ndona mtonguye edroyena skills nakombo chukabwega lakini oni nyabaranda onele tabali that skilled bro waitenguye baitenguye unki na hiya tuitanguye sisters nande deza kurekebisha ticket na positive way nande ba aribaba orenda mbiri nwenya itanguye kitambo eza ndamwira sawa ngakonya deli as in never need to fix ake the new hairstyles latest hairstyles utire mwanga konya so wenda struggle abando nokugedia ku balance lina client na lemelelo samoya ungina nokugedia ku balance but ndagereria they took it positive ali very friendly wa barekebisha wanaelewa witunapeananga challenge na finally we ba very perfect tainye kedro anye salon baitangu very well clients baba bandinga dimo bambera I was attended well nye client ba online nyo visit through online akeveriante ku ambira your girls are super wow now okay PURRIE salon tukana Kenya salon nyingi mno town ne chikugwile services so ira buko offer na tabugwila ke so different akenda kukushiria customer ndira customer ke yo muchuke et na ende ochokaringi kana itauri na uchuki akethre no chambo kuwa nchuki kwa PURRIE salon oni pedeta kugeria new hairstyles mono utonya TikTok nao kati challenge na latest mitundu ila latest hairstyles na aurenda kuira itweza na challenge twali twitweza na challenge we have to do this ukadi hairstyles na customer bako ibare ya grace mungu ampete grace like mwera undenda gutuka bintu fulani this time na nimbiza hairstyles ikabwila customer fulani kabwila client fulani na ndenda try that na guys ngatuka client fulani imbize ozo tokele wala ntombize kilendete okonize hairstyles yakukuthi wendete labo mtundu techukawa ende imbize zozo wagwira ozo na zozo wagwira ozo nande I take it a challenge tukaje na challenge twamutuka the moment nimesonga kintoke menya hii kintondage new I post it on my social media ndena page kwa ndena page nye salon PURRIE beauty and hair studio so the moment that post social media we otumba kwa nye client umwe bairi inandewe otumba kwa client online na you know people know in me even ndanye kuiza ku support benda kuiza kuona kwa ugambize mbone PURRIE o celebrate kuza muone so
hapo ndio unapatanga like salon ni kurana at least smoothly tutotikuaga clients tutotiko lack wow endra warura salon ni kwiba obari yo target client para waichi ndarura paibo lazima paka yanka bachuka ontala target client onola nkorere undarugure salon hivyo tu suddenly tala plan ya kurugura de kurugura oninye grace murungu wow onda mbide tukwere ndadamba yaza yare ona satani dare no kure mande rangi tarinya kuma buri kware na karufu I remember there's a friend of mine baire mambere benda kuja salon te Saturday ndabera onire kudhibya gwakwa nina ndi kuzamba ya karugura mande ambera ndabera enda utengenezwa na arenda ari barega mambere ndiza utodambiri wao tugekila mask ukario like nientari prepared tukwambia nguke tureza ngekila mask ya kuna totekinyira na kuna rangi bunkake undambio ndi tachire wako wow nanda kwera by that the next week I was very 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 busy na undambire nguke by grace mungu mbona grace mungu nonto ndarinya target no ntirikana nyindari na client fulani uze my mind ite nyirikana ko client ndachukanye muringire mwere ndarugurire onyanda aringa rodimo pure mbezitari tanika mwere ndarugure gwakwa pure mbezitaye gutsukwa ndarugure gwakwa and they were so proud of me onto baraba ngibona are bambira ngo pure nganga no rugurire gwaku ona ngwe rugura gwaku ndi ba motivator nani ntinginyirikana ndara client so ndara client so banjwere bongwa na une undederere ndakurugura salon the first month it was any like ndoneta grace murungu ni I was not expecting nizo nurugura biashara kero ina kafia na ikianguka utaenda aje kwa karate anko na customer any the fears you nende ngeri kana go fears tayu onani anda matoki stress wow na ndogitente ande kwa kaire na anda matoki stress the moment ndeko matoka ndeza like nilisikia niko relieved tengeri kana ndela God do your best wow. Na ndirane umire narora wandiki nawe yorura gokune of course customers bakubara wacu kandi ndikabambire kuya kisaluni eku relationship eku nora wakwandikite yakarire atanonto ende mimbi akaigwinya buthuku anwitire na clients barabara yawo abachuka bateku yaringe bare yawo ku atonere yakane nde wina competition kana bo gucindana relationship dedokire because okay boss wote zile kurealize na pendete oni twe kosana noe tutakosanile na mwere oni kure moingugi the fact that ndikuzo kwa best Kenya College ile nati okay inda chwa kwa kampuni nyingi karega onto ote warudha ro gwitarea kandi kini deniri da quit ote warudha ro gwitarea nande Kenya point ndo na best Kenya ndo ga opportunities nkorusi nyingi na ironda trade tamizo trade tamu tunaona ntwa bengi ndo ga opportunity kama tumira nande best Kenya deri mbeta every Thursdays morning hours na inda muromba roda the first month ndo na nyaze nko muromba roda on before na ndimba mwa oningo gente umenda ndamurombera roda na Thursday beta best Kenya ndachererwa ntuko unyandetete kuri new contract ndachererwa ndamuri mbizite ndintezere ndabunwa noge ntufo ndaigwa nogi ndaganka mame nyentagire mwana ndetrenda mama ndagira mwana ogoro ndevira message antomerite message yo messenger ili offend like ile nyuma sana ndaga job neo kuvira nande naonda didiri shima ndetre the next day it was on a weekend anguge weekend Medaro shigete ndogambe tanyana patent client bakwa the next day mwere atre aenda munda mwere oningoge nkodiranya nyomi ora boss oningoge eundema tamure ngoge undema but from that ndambire kwero ora kwaria like nyeka soma bako bara beta unchwa bariri ora kwenda like Biurianga areo TikTok. Imagine unyende job tenge mbona ande kidimo. Despite kwa ande social media, le job tenge mbedra ande kidimo. Bila kwa mbedra kidimo te mutoi.
we saloon nyedro customer te ogwa ko go chukwa kedro ange motoria kudireke and I feel like only social media no first priority nanda ugana ne social media ure ambitenyo ona ninya ne onda umire na relationship ekono muye tutela na area lakini oni areba we tukenda na yetu arana area lakini ombonerio thuku ntari no thuku nontu augire nkaro kinya kwawe nande mtu akwiriro karo kinya kwawe you see the relationship nanda chira it's okay nari nya ndivira unya thinke the so relationship irikayo wow we best na experience you ari barabande kitana barabo kurutaniria abongwe mwari agokira akwira bunine ndi my boss it's been amazing working with you uniende ambite nkarure gokwa uneza feel as kana okira rukiriaga u text ya kwira hi madam Purity I'm not coming mulango mufunguka me generally I would be proud and I would love to support her because I would be proud on to say I worked a journey with this girl amenifanyia kazi tumesaidiana unajua mimi hata kama ni boss waambianga msiniite boss wewe ndio umeniajiri na mimi nimekuajiri pia because without you kuna mali kungekuwa kumekuwa so umeniajiri nimekuajiri we are the boss we are the boss and the moment ambira kufanikiwa I would be so happy on time busy at least nimelan kitu kwake na amelan kitu kwangu yes okay akiri Purrie salon ndenda autueleza services ira bofa ira mtu ake salon yeku erigirite kuya kugwithwa binambi okay but they are retouched ready to chukao hairstyles to the nails pedicure manicure all that apart from to kushave na massage but soon tutafika akiri mturena kirotoke kwambire salon ati kumenyele bati kumba kwambire ni mbinto bira basic abiro tirura salon yotina bio salon kitu basic ya salon kwambia kio salon lazima idroina dryer lazima idroina sink blow dry na products tu za kutumia that's all biashara ya salon tu yibutire yona ambesha atia no twende kuina product iro kura nukwenda kuthambia antu na chabuli chi quality nukwenda ubaka mauta ya isawa sawa nukwenda batreat wabro abatreat kenda byo choka rengi how do you make money bana atano yaranke ya auditachi ayo ne atawaya taurani yakenda utiro kumba kuri abiro tumira ukwiria na kinyo kumba kuri nyumba no kiona kwina kinyari baraba kwa ileti obare magana zatano zara okare amwari ogati gona chiaku okay kuna as long as we na fro client utega mbetsa product no toga otemba kwaga ko make money ukare rent no kagura product utega imagine bola kiwina fro client build down ona nande no kwamberi otonya mkone kidogo but as long as kuna flow oni mbona like ote challenge kugula product tagura product na dina no mbona kuna flow na nyenti ungana yambeta ona tianda tia tuge tia kwa tia online tia mbi ikando tia biashara ikando wow menya at least no kuona impact biashara niko wake wangu ekwendo no twiba kwana ngutu chitamba no gete salon fulani ukathambo na chabuni nanju iri chia kukani ni gwa karatia tairo kura product chia kuya gutumira salon yeku nimbi wai like kicho no tunende anokira kinya ku disappoint client no ndira client yake ya mimbi umuchuke agiteja kiwa ainda achukiro kwa Purrie njuri chia kwa ichi yakukire kumenya imbiaranza mbiri ya byo ntamenye mautara kariyara mbakire ndiro kura products nimbi wai like oni pendete otega the best quality the best product ilete on the market and then ke shampoo unipendete otumira bi mbona isawa etiko mutundu jotegwa ata lakini ndio kuliko tu saluni ndio era betumira sabuni ile kodhivya which is wrong obatere tumira the best products kwa salon na itotia kwa more clients na uni impendete kodhikela clients ba kwa like kwa kwela Purrie motazara namba kire endira chikure this time mono kama one device kanga tayera da motazara ngutumira keba kuigua complaints to more than 3 clients bizana ne client umwa kwerere onja okwera badatu bokwera lazima wekele
question mark mautaza utumira ubakari na ate o nenda dai ko change the same spray ko mtu akwela olive ntumaira olive nkachikura ko akwela ntumaira radiant de sawa na nika make sure ngogora olive na ngogora radiant na ndi client kamuria nko spray ko which one is okay ambere both sawa mbere we you okay with both sawa ambere radiant ndi na radiant ambere olive ndi ne so ka make sure we na product the best quality no katika ila complaints ya client ba kumenya client scalp are different ko tumaira mautazana ko tumaira za na za titania scalp rati yetania na ndio working to your client with kaira complaints yao bakwa mo nini bakwa no range deeper ki product ro tumira aki salon personally mbona is sometimes challenging ndiran ke yankwendo chukwa no tunoterego chuka types chonde chianjwiri akwina muthembo kari yangiri kwina ingi ukari yangiri kwina changiri thano how do you price mechukira nonto ende rimono yo kaithira ku waguchukwa aichukwa mana yana urindire nimbeche nango chukwa cyo bwambire ingirije ni atabu price mechukira na nimbi bito mabwikira prices tofauti it depends na mutunuzira uchukwa na hairstyle yo uchukwa ko hairstyle very simple na ko yo itarizi ko yega take time na ko take time taritati take time na ko kedo yeka locks ntasimama hapo for long hours ko gachukwa no trace no nasimama for long hours so it depends nimbi yewo kuchukwa hairstyle kali uchukwa okay na we name them na prices mbize no trace batele kwa mberi aza monka but no trace ko keza medium size mbize ya imbetingana ko keza na kwendo kinyonaza no monka ongere ko kwenda ku brand na into vinge no monka ongere to the moment either uzo arenda kuongerwa tukenye Spanish inde ewingo gengi ko kwenda kuongerwa Spanish kunde mutajunde it's another work and no monka umenye uithrowize aza kongera azesawa nibetha baize nirinzaira kuma monka era bize no trace without 1500 ke biashara ya nondo salon ni nyingi kapo karande ya salonist membinya for example nyaba Meru bukabwire pricing kana saluni omuntu na prices tia we woka menya kuroka ibanga saluni omuntu na prices tia wow taunde endele gwikatia kwantika inyere clients ba komo na ite campaign ro mai sai nsifinirwe na client atika kainirwe na mwarengo gyatika inirwe bize mwarengo gyakona gento at least kikogwatana tochokyara nyuma kwa social media kuyo tureremo no trima client bayite kenda bona Purrie wa social media and now who is Purity in social media? Purrie is a dancer. I like dancing bina mpedete mono anto boga unde mzaru Western. Pendete ngoma icha Western na nino runda trade na joina Satan Ratio ama dancer na hata waitrimere we trend ke social media na hata watanira that trending ke baiba kwidire kumekira mbecha okay ke social media ngetre da trend tenderu Ratio rungo kurero Ratio ndari ndaize ko recordwa na bekire ngoma cia Western na inda chiende tata before ni trade ndende taizo ngoma za wajaru uko kandero wekiro in that event nura wikairo karwembo nwethera kwina karwembo kana wendete ukaiwa ina psych nande mundi gaite nande one unda chithiriri that dance one unda trade ndathiri nyingo 10 nda chirekoda nda recordero ka trend with another account they want to bambere otwa the dancer ona ndene want to bantu mo dance yo kwimo dance tanto bengi muno benda ku dance you no tunendi kuna vile we una dance otiona ifani na iro ku dance you kana ochira nende kana kaga kwa kura kambi dranki dance you kakawa mami aga kariate as long as okay the dancing okay sile kudansa na mi ni watu wanasemanga ni 360 360 tu okay as long as I know I'm decent mbekele teboega mi na dance yes lakini sikuuchi okay as dini exposure kwande neat meva vizuri nenda dance kwa imbize nka dance but niko sawa like but to know like me antigawa ibo as long as this is what is making me hand money
mbona zani at least nkedwa ndena nka make sure nye account ya Pure Beauty and Studio ikombanya ko repost na hii account zangu at least iweze ku grow pia watu waanze kuijua vizuri but nyenda post ki other accounts anto ibizi inchuka na unajua mtu anajituma mpende kutuma I come from a very humble background in a generation that season ndio tuna take care of our parents na ndio lazima hapa tao nijitume nitafute pesa by all means isikwe sasa ikwe tu at least ni pesa legit ni pesa natafuta with a clean heart na kujituma because imbize I have responsibilities, I have a family to take care, I have a son to take care nande nyengi dansa ntigawa hivyo because I know if I do this I will have itanipea pesa sasa mbona nyawaze apart from kwithira we salon yeku au kwa Pure salon ni mbio ngio gita maybe na apart from dancing ile gutwira mbecha kenda at least make sure nuko na tuchiringi hapa na pale. I also do farming but kidogo si sana indema farming ndema hivyo reva ndema mpendete kurema iwache mono mbanye ndema iwache na ndema mpempe but iwache kwa wingi okay muremi wow muremi sana anko geri nande ko anko geri ya faminte kandi ma that deep ndema ki matotegi ochuki no trima designs kana trends to trend like almost all the time kuina interview yero bikumira michukire Meru mantu ya Meru tuya kumira ki mantu jegie urembo ni ate babu bukupu wapu kenda utira client yate na new style abo muirai hapa kwetu hapana hatufanyangi hiyo batwe hapa kwetu kuna story hatufanyangi tunafanya as long as I will do this perfect tonga ikedro gintumbize nande kike ntiomba burunti omba lakini kintombize wizo tuka notagaga nto nokela wina idea and client na kuleta style na unaifanya to the perfect as long as nije kuchuka boega na wize akuleta style ize otumi the right air otumira motundo the right to gaita the right product the right service the final nande thina ni wewe inspo alafu tumire motundo different toturazo getaniria lakini wize ake zozo mutundo fulani mbatere otumira no monka okachi ari bakuna atabo utira inawe bakumba kwithira bari up to 10k nutrients menyana ndi no withire wendo kwenda kumenya chonde lakini bakethira ai boba imenya tu kuina miaka laini karabu tuire kuina mia forever ari bakonye ipoba mpeza challenge muno wow oni menya ko ronye ndakira kugeragira ko ndakira kugeria na client but ari bako ipoba mpele challenge ni ipoba mpeza challenge munkadai bandeta ira yasa bambira yasa reze chukwa na ambi kaba tira client abera twanga kole client ure twachuka na onda izo ntiumba nkapa nenkira na bachuka na bakamiki wow nto nize mtore na passion ezira kone kintu giki inkwenda tochuka so na ize agachuka but the moment na ize ntiumba ore of course otiumba lakini wize ukomba atokerekiria Pure type ko dere kwithere kari ate gukaireza ya na urura salon na anu wethera wirigirite akururira kana tuwe ni bosi baraba taidano tasta are onte bosi onbugire batutinde to boss oni mbokaira ondugura salon by hate mbokaira mapema ntonde na mwana ite skuru by hate mbedande korura na reranga cherero ndingaira one of my girls indi baza mapema dibonde karingiro omwenka moreto buko na client ukarauka ndugura ira imbeze nange kinyakweza ngedira nyana na tendere client mikashua do hauni ndikinya kabanye mpame muringire dimu tedra ndende boss muri na te omamitha yo batere kwitho yengo gya kamukia nyeto theke mwere na te abosi okira kuna client ondugura ire imbeze to ningachererwa ndi bandugura ira mapema kana bakethiri ndugurire kadambaya bathiria ngidambaya batwarira gutigire like tuthire yango getwinde ote bozu uko tutango getwinde assistance atokerekia mimbi kwina mutari ngeta kumenyina salon yekuwiri na kwenda ukinyira na te agabukinyira batwe to Meru town to rokitenda za Magunas opposite Magunas building ya Alexander House tuko ground floor room 10 lakini beza ubaura corridors au nyaba corridor kwa Pure au Alexander House ndegoro au corridor kwa Pure kuna corridor inanya footsteps ba
pakonwa. Social media namba chathimu. Okay, social media salon Purrie Beauty and Hair Studio, pages yako Purrie Junior, Instagram Purrie Junior, Facebook Purrie Junior, TikTok Purrie Junior. Number kwa dimo online already, iko online. Unakwenda ku book for service akamidira online kana mboire 0798 794 524. Chokera 0798 794 524. Na Purrie ke mtura na kirotokea kwambire saluni yeye ku tiche na abati kwambiria aina services net the school na thomete as in aina skills antamenya bati kwambiria na maybe na kwenda kwambiria lakini aina kaubwa kwambiria akiura kiruyu endambirie nendiro uyu ngokira kuinga agwa karate andenda waile kamera umunenkere advice tukiriki. Advice kwao ni ndenge mwera never give up, trust on God. Murungu mbere grace wewe na grace otekeo kidwa ke impossible. Na drawing a dream because in a salon. Yes, of course, anto ibakurugura big spas, salons na bakainga. But when you carry the grace, uteremwa. Me I believe in humble beginnings. Inde ndeta kodwa ndina big spa, ndaizimbuga ngeta ndugure spa inene. But that was not the case. Ndetenda gura just a simple salon and it's working well. I trust God. Nyende na dream bando I will grow. I will open a big spa, mini spas. So never give up, trust in God. You will make a way, everything as long as we doing a dream. And it will come true. Amen. Thank you. Adabaka sana Purrie tino tuboturira murango biashara ine kuto akarante watu wariria ana watu thomete mantujege biashara ya uchuki kiri mtura kwenda kwambire biashara kumenya ina abatikomba kwithira akiambiriria. Nibwega sana mutegeri wa Meru TV no tubugwetana mbere na ututhi atira ke mubango ya TUKURIE biashara ni wambeta muthoni wa KIRIAMANA tutrimane tukuya Alhamisi wingi.